Wow, Tarina čokoladna jagoda je prekrasna. Što je s ostalima? Ha? Wow, Jimmyjeva čokoladna jagoda je srednje veličine. Super. Ali Belina čokoladna jagoda je ogromna. Ovo je izazov, veliki, srednji i mali izazov s hranom. Idemo. Jedva čekam probati. Hajdemo kušati. Wow, ispunjeno je M&M s želeom. Tako je ukusno. Nisam očekivao da će biti tako dobro. Ali nije dovoljno. Zadnji komad i gotovo je. O, Jimmy, možeš li podijeliti sa mnom? Au, ne želim dijeliti. Ova jagoda je samo za mene. Idemo zagrizat. Ne mogu to učiniti. Jagoda je previše tvrda. O, ne mogu zagristi. Hajde. Zgnječio sam ga rukama. O ne, sada su mi ruke prekrivene želeom, ali još uvijek ga mogu okusiti. Tako ukusno. Obožavam to. Dok Jimmy ne gleda, probat ću malo njegovih jagoda. Tako sam gladan. Jesam li ti dao dopuštenje? Stani, Tara. Zaglavili smo. Wow, vi ste zaglavili za stolom. Što da radimo? Srećom, Jimmy ima jednu slobodnu ruku i nastavlja jesti jagodu. Da, tako sam sretan. Samo se opusti i gledaj. Ali mogu i pojesti par bombona. Vidiš. I sada si zakačen, Jimmy. Prevarila sam te. Sada su ti obje ruke zaglavljene i mogu jesti sigurno. Tako dobro. Ali nije fair. Čekaj, što? Tara, kada si uspjela pojesti sve tako brzo? Nisi mi ništa ostavila. Pusti me! Ups, Tara, i ti si upala u svoju zamku. Pošto si zapela, idemo dalje do Belle. Ona je nestrpljiva da proba svoju ogromnu jagodu. Samo naprijed, počni. Nitko te neće smetati. Da, odlučila sam izrezati rupu u jagodi i jesti je žlicom. Da, probajmo. Tako ukusno. Nikad nisam mislio da ću jesti M&M's i žele žlicom. Pa, Bella, imaš toliko punjenja. Tko bi rekao? I sve si to sama pojela. Wow, jesi li pojela sav nadjev? Pretpostavljam da jesi, a Tara i Jimmy još uvijek pokušavaju izaći iz zamke, ali ne mogu. Želim probati čokoladnu jagodu samu, da uzmem zalogaj. Wow, još je bolje nego što sam mislila, sviđa mi se više nego nadjev, super. Jimmy i Tara se dosađuju čekajući da Bella završi. Ima ogromnu čokoladnu jagodu i trebamo joj dati malo vremena. Wow, jesi li stvarno uspjela pojesti to u samo nekoliko minuta? To je nevjerojatno. Bella, nikad ne bih pomislio da imaš tako veliki apetit. I ovaj put dobio si KFC piletinu. Tarina porcija je tako mala da je jedva vidljiva, ali Jimmy ima srednju kintu, KFC pilećih bataka. Njegova porcija je puno veća. Pogledaj Bellu, ima ogroman kantu. Sigurno nikad nije pojela toliko. U redu, počnimo sa mnom, pretpostavljam. Imam tako malu piletinu da ne znam ni kako ću je završiti. Pokušajmo. Izgleda ukusno, čak i ako je malo. Tako je dobro. Wow, nikad nisam vidio da netko jede tako malog piletinu. Samo 2 noge? To nije dovoljno. Pa, idemo dalje na Jimmya, naravno. Toliko sam gladan da ću rado pojesti cijelu kantu. Pokušajmo s prvom nogom. Želiš li malo, Tara? Naravno da ne, prevario sam te. Ukusno je, već sam pojeo nekoliko nogu i sit sam. Što da radim? Imam trik kako brzo ukloniti kost. Jimmy, pileća kost je odletjela ravno u Tarino čelo. Sigurno je boljelo, ali barem Jimmy ima čisto pileće meso. Pokušajmo ovo sa svim pilećim nogama. Au! Sve pileće kosti lete prema meni. Što se događa? Jimmy, prestani! Pa, uklonio sam sve pileće kosti iz bataka i sada mogu dodati umak. Imam kečap. Samo uli više. I savršeno. Sada mogu probati. Wow, stvarno je ukusno. Tako fino.
Pa, imam ovdje veliku kantu. I pogledaj ove noge. Učinit ću isto. Jao. Kost je uklonjena i sada imam samo meso za uživanje. Tako ukusno, tako sočno. Njam. Što je to bilo? Pogledaj tu kvrgu na mojoj glavi. Želim još. Pokušajmo ponovo taj trik. Uspjelo je. Sada, to je sjajno. Pokušajmo. Sviđa mi se. Ovo je apsolutno ukusno. Želim još piletine. Jao! Kada će ovo završiti? Tara, pazi. Bela ima puno pilećih bataka. Wow, to je veliki trbuh koji imaš, Bela. Tko bi rekao da toliko piletine može stati u tebe? To je puno. Jeste li vi u redu? Jimmy ima modrice, a Tara, ona je dobro. Ali znat će da je taj trik malo opasan. Wow, to su rezanci. Mora da su jako ljuti. Čak je pomalo zastrašujuće probati Jimmy, ali ovdje Bela ima srednju kantu. I ovdje će sigurno osjetiti svu ljutinu. Ali najnesretnija ovdje je Tara. Ogroman kantu vatrenih rezanaca. Koliko strašnije? Ama, pa, ja sam muškarac i počet ću prvi, pogotovo jer imam tako male štapiće. Pokušajmo. Kako ukusno. Želim probat sve. Tako je vruće, ali podnošljivo je. Bela, sada ti. U redu. I ja imam štapiće. Pokušajmo malo. Ima puno rezanaca. Moram li sve pojesti? Tako je ljuto. Čekaj, mislim da imam ideju. Mogu jesti puno brže s vilicom. Krenimo. Ljuto je. Ne. Čekaj, znam kako poboljšati vilicu. Dodajmo joj bušilicu. Da, sada. Hajdemo probati. Čak izgleda ukusnije na ovaj način. Pojedimo sve. Moram požurit, pojest ću to bez pribora. Ne trebam više bušilicu. Biće brže na taj način. Da. Čekaj, ne. Moja usta gori. Je li to sve? Je li gotovo? Wow, svi pazite, Bela je postala zmaj koji bljuje vatru, samo nemoj nikoga zapaliti. Hvala vam ljudi, donijeli ste malo mlijeka. Sada se Bela osjeća puno bolje. Prijatelji, hvala vam na pomoći, ali sada je red na Tari. Kako ćeš pojesti ovu ogromnu kantu? Biće u redu, nadam se. U redu, pokušajmo. Mogu ja to? Jimmy, trebam tvoju pomoć. Drži kantu i okreni je ravno u moja usta. Hajde. To je puno. Prekrivena sam rezancima. Ovo je strašno puno. Ne. Rezanci su gotovi. Tara, jesi li dobro? Hello, završavam posljednje rezance i dobro sam. Iako ne. Usta mi počinju gorjeti. Toliko vatre u meni. Možda bismo te trebali samo zatvoriti s kantom. Pa, to je bila dobra ideja, Jimmy. Ali kako je Tara? Sada ima lijepu frizuru. Izgledaš smiješno, ali noćna mora je gotova. Ovo je najmanja Fanta koju sam ikad vidio. Wow! Je li ovo piće s okusom žvakaće gume? Super, nikad ga nisam probao. To je to! I imam ogromnu bocu pića s okusom Skittles. Cool, zar ne? Zašto se smiješ? Krenimo s mene. U redu. Pustite me da probam. Wow! Čekaj, znači to nije limunada? Super, to je medena žele iz Fante. Proteže se tako ukusno. Cool, ukusno. Ups, oprosti.
Eto, gotova sam. Quentin, sad je tvoj red. Naravno, pokušat ću sada, ali imam problem. Ne mogu istisnuti žele iz boce. Što da radim? U redu, imam, svu snagu. Čekaj, imam ideju. Posudit ću tvoju gumicu za kosu. U redu. Hvala. Sada stavimo gumicu na bocu. U redu, daj mi još malo. Što radiš? Prestani. Quentin, moja kosa. Ne želim je spuštenu. U redu, žao mi je, Jess. Ali ovo je potrebno za opremu i moj eksperiment. Hoće li biti moguće tako istisnuti žele? Da, što više gumica, to bolje. U redu, vidi, uspjelo je. Super. Fizika vlada. Da, ovo je tako ukusno. Pitam se mogu li napraviti balon. Pustite da pokušam. Wow, to je bilo baš zabavno. Jess, jesi li dobro? Ne, moje gumice. Uništio si mi frizuru i uzeo moje gumice. Dobro, nastavit ću jesti svoju žele. Još uvijek mi je žao. Želim napuhati najveći balon od svih. Vidiš, sada mogu napraviti balon za Jess i možda neće biti toliko ljuta na mene. Što je to? Balon? Ne trebam ga. Ali sam se tako trudio. Ovaj balon mi neće vratiti gumice za kosu. Sviđa mi se rezultat puno više. Sada je sve pošteno. Sad sam prekrivena žvakom, Jess. To je okrutno. Miley, čemu se smiješ? Jednostavno pojedi svoj žele. Da, u pravu si, Quentin. Ima ih toliko. Moramo to uskoro probati. Otvorila sam bocu, ali ne mogu ju istisnuti. Imam ideju. Stavila sam dinamit u bocu. Upali ga i sada čekamo. U redu, vrlo brzo će dinamit eksplodirati. Nema mnogo vremena do kraja. Zbogom svima. Čekaj, kamo ide? Čekaj, Jess, pogledaj ovo, to je dinamit. Pomozi. Ne, prekrivena sam želeom u duginim bojama. Uspjelo je. Sada možeš pokušati. Kako ukusno. Njam. Sviđa mi se. Ne mogu vidjeti ništa, pomozi. Moram skinuti naočale. Što se ovdje dogodilo? Sve je tako ljepljivo. Ne mogu vidjeti. Čekaj, što je to? Tako ukusno. Jess, hajde, probaj. U pravu si. Jako je ukusno. Kakav sladak mali sladoled. Ali tako je malen i to mi nije dovoljno. Što je s vama, ljudi? Imam prosječnu kantu sladoleda. To mi odgovara. Ali pogledajte moj. Ovo je mali sladoled u usporedbi s mojom ogromnom kantom sladoleda. Djevojke, sretan sam. Ovdje je cijela tona sladoleda. Ali počet ćemo s Miley jer ona ima najmanji sladoled. Da, Miley, hajde. U redu, pokušajmo. Pojest ću malu žlicom. Jednako maleno kao ova kantica. Prikladno, zar ne? U redu. Wow, ovo je tako dobro. Želim produžiti užitak sladoleda i jesti malo po malo. Da, ovo je tako dobro. Ja jednostavno volim taj okus. Hej, Miley, mogla bi malo požuriti, inače će se naš sladoled otopiti dok jedeš. U redu, pomoći ću ti s tim. Dobro, izvoli, pojedi sve. Da, nema na čemu, ali htio sam produžiti trenutak. Nema vremena za to. Hajde, Jess, tvoj je red. Super, probajmo. Imam veću žlicu. Wow, kako ukusno. Želim još jednu žlicu. Wow, njam. Sladoled mi je na prvom mjestu među poslasticama. Još jedan zalogaj. Tako dobro. Tako sam smrznuta. Prijatelji, pomozite mi. Radiš vrlo sporo. Inače će nam se sladoled otopiti dok jedeš. Dobro, pomoći ću ti s tim. Evo, pojedi ga skroz. Nema vremena za to. Hajde, Jess, tvoj je red. Radiš vrlo sporo. Hajde, pojedi, požuri. Zašto ne? Pomoći ću ti. Koristit ćemo plamenik. Uz njegovu pomoć mogu ti malo otopiti sladoled. Sada nemaš sladoled, već milkshake. Nije li bolje? Hajde, ulimo u ovu čašu. I evo ga. Svježe napravljen milkshake s malo šlaga na vrhu i slamkom, naravno.
Hvala ti, Quentine. Stvarno mi sada treba milkshake. Tako lijep i primamljiv. O, to je super ideja, Quentine. Ukusno. Pa, sada je moj red. Napokon mogu probati sladoled. Imam najveću žlicu ovdje. Wow, da probam. Tako je sladak i ukusan. O da, želim probati još. Ups, ne mogu izvaditi žlicu. Cure, ne mogu izvaditi žlicu. Što da radim? U redu. Žlica ne izlazi. Pa, šokiran sam. Ali uzeo sam sav sladoled. I tvrd je. Dosjetio sam se briljantne ideje. Napravit ću im snjegoviće od sladoleda. Vidiš? Bit će u redu. Stavili smo drugu kuglu i sada trebamo treću. Čekaj, ali nema više sladoleda. U svakom slučaju imat ćemo ga s 2 kugle. Malo leda i zubi. S marmeladama. I naravno šal koji je moja baka napravila. Sviđa li ti se? Oduševljena sam. Dobar posao, Quentin. Hvala ti! Hvala! Tako dobro, zar ne? Ja sam genijalac! O ne! Jess, ne možeš to pojesti. Ovo je moj snjegović. Miley, djevojko, stani. Moram zaštititi snjegovića od tebe. To je bolje. Jess, trebaš pokriti i usta. Da! Hajde! Makni se odavde. Tako je! Bolje, zar ne? Odlično! Nitko se neće usuditi pojesti mog snjegovića. Čuješ li to? Tako si drag. Neću dopustiti da se ozlijediš. Samo si moj. Tako si ukusan. Hej, što je ispod tvojih poklopaca? Počnimo s Mileynim malim poklopcem. To je sir s plijesni. Njegova glavna karakteristika je da strašno smrdi. To je sigurno. Moraš poprskat parfem. Divan miris. Više ne smrdi. Da probamo. To je odvratno. Pozlit će mi. Jako je loše. Sretno, dečki. Uf. Samo naprijed. Vidi što je ispod tvojih poklopaca. Imam li veći komad? Ne. Imam ogroman komad smrdljivog sira. Neću ga jesti. Čekaj, imam ideju. Moram se presvući u mađioničara. To je bolje. Pokazat ću ti trik. Pažljivo prati štapić. A sada da vidimo što je ispod poklopca. Nema ništa. To je magija. Mađioničar ne otkriva svoje tajne. Što toliko smrdi? Glavno je ne pokazati to pred curama. Zdravo tamo. Što želite? Možda ima nešto ispod tvoje kape. Misliš da smo ti povjerovali? Pojedi to. Nadao sam se da će uspjeti. Užasno je bezukusno. Ne. Pa, Quentin, tako si smiješan. Jess, da vidimo što je ispod tvoje haube. Moje? Tamo je ogroman komad smrdljivog sira. Ne. Sad ću izgubiti svijest. Miley, jesi li vidjela to? Jess je bio oboren. I što da radimo? To je točno. Preoblačimo se u kuhare. Hvala. Sjajno. Ukrasite komad sira kremom. Sada će izgledati kao torta. Vidiš li moju ideju? U redu. Skoro sam gotova. Odlično. Jess, dobro jutro. Odlučili smo zamijeniti sir tortom. Probaj. Šokiran sam. Konačno ću imati nešto ukusno. Tako dobro. Stvarno mi se sviđa. Tako dobro. Krema ima predivan okus. Čekaj. Nešto nije u redu. To je odvratno. To je ipak smrdljivi sir. Lagao si mi. Da, prevarili smo te. Ne. Pozlit će mi. I na što miriše? Gubim svijest. Pravda je zadovoljena. Hora! Pa, to je izazov. Veliki, srednji i mali izazov s hranom. Super, Jill ima ogroman paket Haba Baba. Tyler ima srednji paket, nije loše. Ali Nate ima maleni paket. I naravno, počet ćemo s tobom jer imaš tako mali... Pa pojest ću sve ovdje.
To je ukusno, to je apsolutno nevjerojatno. Oh, njam, to je to. A sada da napravimo balon. Vau, jesi li vidio ovo? Tyler, nastavi. Tylerov paket je malo veći, što znači da ima više žvakaće gume. Probaj i reci nam kakvog je okusa. Tako je dobro. Ne mogu prestati jesti. Želim žvakati sve žvake. Oh, da. Tako dobro. Oprosti, Jill, ali nisam planirao dijeliti danas. Želim sve pojesti sam. Sada sam spreman napuhati balon. Vidiš li to? Pa, u tom slučaju, spreman sam probušiti ga svojom dugom i oštrom iglom. To će biti zabavno. To ti se dogodi kad ne dijeliš. I sada ću probati svoju žvakaću gumu. Tako je velika, imat ću dovoljno za cijelu godinu. Ljudi, ovo će potrajati dugo. Jill će žvakati puno žvakaće game. Jako, 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 jako dugo. O, spreman sam jesti to zauvijek. Pa, znaš što? Spreman sam ti pomoći, Jill. Odrezat ću si komad. Nitko neće ni primijetiti. O, da, bit će tako ukusno. Jedva čekam probati. Ups, izgleda da će Jill uskoro saznati da Nateov genijalan plan da joj ukrade žvakaću gumu uspijeva. O, daj, prestani. Moja je, a sada želim napuhati balon. Pa, u tom slučaju probušit ću ga. Imam i ja iglu, znaš. O, bit će tako zabavno. Vau! To je bilo slatko. Fuj, sad je Jill sva u žvakaćoj gumi. To je odvratno. Ali bilo je zabavno, Nate. Bio si u pravu. Ovaj put M&M's. Jill već jedva čeka probati. Hajde, ona ima najmanje pakiranje od svih. Dobro, hajdemo to procijeniti. Želiš li vidjeti trik? Mogu baciti bombon i uhvatiti ga. I uspjelo je. Joj, pojela sam cijelu šaku bombona i bilo je tako ukusno. Sada ću koristiti slamku da pojedem ostatke na stolu. Tako su dobri. Wow, i Jill, ti si kao usisavač? Čekaj. Skoro si pojela Tylerove M&M bombone. To nije dobro. On ima srednje veliku kantu slatkiša i to je puno za njega, ali to je samo za njega. O, prolila sam sve i bilo je stvarno sjajno. Čekaj, je li gotovo? Tako brzo. Nate, nastavi. Mogu li stvarno? U redu, imam cijeli hladnjak pun slatkiša. Čudno. Zašto se ne izlijeva? Što da radim? U redu, znam. Skinimo bocu sa slatkišima. Hajde. I uspjelo je. Ali svi slatkiši se izlijevaju. Sada, Nate, izgubit ćeš sve slatkiše. Bolje ih pojedi prije nego što tvoji prijatelji to učine. Iako ima toliko slatkiša da imate dovoljno svi, hajde pojedi ih. Uvijek je zabavnije sve pojesti zajedno. O, da, točno. Njam, ne možemo čak ni igrati igre. Vau, to je ogroman jednorog, a unutra su M&M bomboni. Vau. Nate, opet imaš sreće. Ali Jill je dobila srednjeg čokoladnog jednoroga. A Tyler je imao najmanje sreće. Mali jednorog s Phantom. To je smiješno. Hajde, probaj, Tyler. Pa, sretan sam što mogu. Tako je slatko. Pustite me da probam. Tako je ukusno. Aj, ukusna čokolada unutra. Moram ih sve staviti u usta. Ukusno. Sve je tako dobro. Svidjelo mi se. Ali bilo je tako malo. Jill, možeš li podijeliti sa mnom? Ne, Jill nije tip koji dijeli svoje poslastice. Želi ih sve pojesti sama. Hajde, probaj rog i vidi što je unutra. U redu, ne ispada, ali da vidimo što je unutra. Hej, zašto ne izlazi? Pa dobro, upotrijebit ću čekić za tu priliku. Vau, pogledaj ove jagode. Tako su lijepe i sočne. Ukusno. Pusti me da probam. Da, tako slatko. Jednostavno obožavam jagode. Njam. I naravno, pojest ću čokoladu s ovim jagodama. Ali prvo moram složiti jagode kao planinu, preliti ih čokoladom i otopiti fenom za kosu.
Wow, super ideja, Jill. Odlučila je rastopiti čokoladu sušilom za kosu i uspjelo je. I naravno, sada je puno ukusnija. O, izgleda tako ukusno, a ima još bolji okus nego što izgleda. Pa, tko ne voli jagode prelivene čokoladom? Oh, mislim da je ovo moj raj. Tako dobro. Gledaj, sad ću ga uhvatiti. Spreman. Shavray! U redu. Da, u pravu si. Sada je moj red. Hurra! Želim što prije vidjeti što je unutra. Pokušajmo. Oh, čokolada je previše tvrda. Pa onda, mogu razbiti jednoroga rukom. Hajde! Joj, uspjelo je! Med i M&M's unutra. To je sjajno. Volim ovu kombinaciju. Nije baš tako ukusno. I cijeli jednorog je pun toga. O, dečki, stvarno želim i ja probati. Napišite u komentarima ako biste htjeli da Nate podijeli ovu ukusnu hranu s vama. Ovo je nevjerojatno. Nikad nisam pojeo toliko ukusne hrane. Ima puno čokoladnih bombona i čak meda. Wow, oduševljen sam. Jednostavno to obožavam. Uoj, da, ne mogu prestati jesti. Ovo je slatki rižaj. Što više jedem, to više želim. Nate, tvoji prijatelji su ljubomorni na tebe. Želiš li podijeliti s njima? Imam još samo nekoliko bombona. I glava. O, to je ukusno. Zašto me tako gledaš? Ne prilazi bliže. Ne, bojim se. Kakva mala kola, slatko. I tu je hladna srednje velika limenka kole. Na to smo navikli, zar ne? Ali Nate je opet taj koji ima sreće. Ogromna limenka kole. Tyler, ti ćeš biti prvi, naravno. U redu, pokušajmo. Prvo ga otvorimo. Tako je malo da ne mogu otvoriti limenku. U redu, pretpostavljam da ćemo ga zgnječiti. Spreman. Pa, mogu piti kolu kroz slamku, pretpostavljam. Jupi, zapravo je uspjelo. Je li to sve? To uopće nije bilo dovoljno. Šteta. Pa, što radiš, Tyler? Sada je moj red. Ne mogu ga otvoriti. Hajde, slomio sam ga. Onda ga probodimo nožem. Da, ups. Ne. Cijela kola izlazi iz limenke. Ne. Kako da to zaustavim? Je li cijela kola sada vani? Imam lišta unutra. Par kapi. Što da radim? Jill, što radiš to? Ne trebam tvoje smeće. Dobro, moj je red, napokon. Pa budimo oprezni. Tako je ukusno i osvježavajuće. Dečki su pripremili svoje slamke da ti pomognu, Nate. Pa, ne trebam tvoju pomoć. Hajde, makni se odavde. Onda stavimo malo mentosa u njegovu kolu ako ne želi dijeliti. Wow, kola će eksplodirati. Nate, trebao si je podijeliti s prijateljima, ali sada će se kola proliti po svima. I sada je tu tuš od kole. Bilo je čak smiješno. Dečki, imali ste sjajnu ideju. Sada je Nate sav mokar i rekao bih, ovo je zapravo smiješno. Je li ti se svidio tvoj tuš? I giga bogataš hrana. Trebaš umočiti nešto u svoje čokoladne fontane. Pričekaj, otvori i pokaži. Fuj, imam lizalicu s žoharom. Da, zapravo nitko nije iznenađen da je siromašan. Kim jede ovu hranu s žoharima? U redu, probat ću. Lizalica sama po sebi je jako ukusna. Sviđa mi se. Želim još. Tako dobro. Kim, moraš... Umokri ga u čokoladu? Daj, molim te. Stvarno? Kakav užas. Dobro, uzmimo to, umočimo i probajmo. To uopće nije čokolada. Užasno. Noćna mora. Također kvari okus lizalice.
užasno. Oh, da, ne mogu to ni pogledati. Mislim da sam gotova, Gdje je ali... žohar? O, nešto mi puzi u ustima. Oh ne, žohar. Odlazi, riješimo ga se odmah. Čini se da je nestalo. U redu. Da vidimo koju poslasticu imam. Wow, imam cijeli kovčeg zlatnih kovanica. Bogat sam. Juhu! Čekaj, to nisu kovanice. To je čokolada. Wow, čak i bolje. Imam dovoljno novca, ali neću odustati od slatkiša. Umoči u čokoladu. Kako ukusno. O da, želim još. Umočim u čokoladu i ne mogu stati. Sjajno. I još. To je tako ukusno. Najukusnija stvar koju sam ikad probao. Chloe, pa, pozdravi moje pratitelje. Izgledaš tako smiješno u ovom videu. Hej, prestani. Uopće nije smiješno. U redu, dobro. Sada je moj red da probam čokoladu s mojim slatkišem. Oh, ne radi. Butleru, molim te pomozi mi. Dobar dan, gospođice Phoebe. Razumijem vašu zabrinutost, pa dopustite mi da obavim posao. Pa imam jednu stvar koja će otvoriti bilo što. Dinamit. Ali eksplodirat će. Sve je pod kontrolom. Svi su sigurni, a sef je otvoren. U redu, -1. Butler. Pogledajmo što je unutra. Wow, je li to prsten s ogromnim dijamantom? Čekaj malo, ovo nije dijamant. To je prsten s lizalicom od karamele. Kako fora? Pa, jedva čekam umočiti ga u čokoladnu fontanu. Wow, moja čokolada je tako lijepa zlatna boja da je lizalica postala zlatna. Pa, kakav šarm. Imam i lizalice ovdje. Želim ih također probati s čokoladom. Oh, pogledaj to. Phoebe, djevojke žele umočiti svoje blago u zlatni vodopad. Hoćeš li im to dopustiti? U redu, dobro. Wow, imam $100 koje sam umočio u zlato. Pa, probajmo ovo s jabukom. Wow, i ona je zlatna. Wow, kure, vaši predmeti su postali zlatni. O moj Bože, ovo je prvi put da sam to vidjela. Idemo u sljedeći krug. Što je to? Jaje? Obično jaje? Evo, wow, imam veliki Kinder Surprise. Nije čak ni napravljen od zlata. Pa, imam zlatno jaje ovdje i toliko je ogromno. Želim vidjeti što je unutra. Chloe, vjeruješ li svojim očima? Šteta. Dobro, u redu. Spremna sam započeti prva. Imam obično jaje i imam ideju. Napravit ću kajganu. Samo ga treba razbiti. Pogledaj ovu kokoš i moje jaje. Ovo je čudo. Pogledaj to. Prvi put vidim kokoš tako blizu. Oh, izvaću te, Sunny, jer si žuta kao sunce. Phoebe, sada ti. U redu, dobro. Otvorimo ga. Da vidimo što je unutra. O moj Bože, kakva kazna. Oh, puno čokolade. Obična čokolada. Čak ni zlatna. I bez zlatne čokolade unutra. Uf, noćna mora. Dobro. Donekle je dobro. Nije loše uopće. Hvala ti. Wow, toliko čokolade. Voljela bih pojesti sve. Phoebe, daj mi piletinu, a ja ću tebi čokoladu. U redu, dobro. Daj mi piletinu. Uf, kakva slatkica. Pogledaj što imam za tebe. Pa, mislim da si trebao otići s piletinom. Dobro, pokušajmo s mojim jajem. Zlatno je čvrsto. Oh, znam što trebam učiniti. Moram ga otvoriti. I unutra ima toliko dragulja i izgledaju nevjerojatno prekrasno. Tu je kruna i prstenje i lanci i sve je napravljeno od zlata. Što? Ne može biti da... Ovo je ista čokolada od Willija Wonke. Pitam se hoću li dobiti zlatnu kartu. Pa, jupi! Je li to san?
ovo je moj san. Bok, što je ono tamo? Pa! Willy Wonka. Bok, Kimberly. Sići ću dolje do tebe sada. Osvojila si zlatnu kartu i doći ću te pokupiti do moje tvornice čokolade Willy Wonka. Daj mi kartu i poletimo. Trebala sam biti na njezinom mjestu. Wow, zlatna Haba Baba. I još je ogromna. Pa, imam kutiju s različitim okusima Haba Babe. Super, nikad je nisam probala. Velika stvar, to je samo Haba Baba. Oh ne, imam lopaticu. Gdje je guma? Ispod stola. Stvarno? O ne. Fuj, 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 fuj. Kakva odvratnost. Dobro. Moraš ga oguliti i pojesti. Što? Je li to stvarnost? Butleru, dođi. Imam posao za tebe. Moraš sastrugati svu žvakaću gumu ispod stola. U redu, to izgleda grozno. Ona me tjera da radim ove prljave stvari. Uf, kakva sramota. Izvolite, gospođice Phoebe. Ne, ti ćeš to pojesti. Zbilja? Hajde. Imamo li dogovor? Naravno. Da, spreman sam. Da, to nije sjajno, ali barem imam novac. U redu, mogu čak i puhnut balončić. Što si učinio? Cijeli sam u žvakačoj gumi. Pa, sada želim isprobati sve okuse Huba Buba. Počet ću s klasičnim. Tako slatko i ukusno. Bolje je kad ga žvačeš i napraviš balon. I želim probati i ovaj. To je jagoda i drugo bobičasto voće. I pogledaj taj balon. Plav je. Sad mi treba još jedna žvakača guma. Moram napraviti i zelenu. Oh, super, uspio sam. Pa, što da radim s njima? Trebam još jednu. Da, trebam još jedan, jer imam 4 kuglice Huba Buba. I pogledaj ovu crvenu. I roza. I plavu. I zelenu. I opet crvenu. O, da. Pogledaj moju vrećicu s balonima. Oh, sada je tako cool. Zar ne? Da, tvoja vrećica izgleda vrlo moderno. Ali sada je moj red da probam zlatni Huba Buba. Da, sada ga otvaramo i probamo. Oh, ovo je tako slatko i ukusno. Sada pokušajmo napuhati ogroman balon. Wow. Zlatni prsten. Nadam se. Nazovi sada. Ne mogu vjerovati. Želim više. Ovaj put želim nešto veće. Oh ne, to ne može biti. Nikad nisam vidjeti nešto takvo. Imam toliko prekrasnih. Izgledam kao da imam $1.000.000. Wow. Chloe, izgledaš kao osoba s kojom bih se sprijateljila. Budimo prijatelji. Nismo prijatelji sa siromašnima. Ipak, pa, i ja mogu postati mega bogat s ovim žvakačom gumom, koju ću sada prodavati dok Chloe ne gleda. Imaj puno novca. Oh, pogledaj moju haljinu i krunu. Želiš li sada biti prijatelj sa mnom? Hura, svi smo jako bogati. Wow, kakva beba. Pa imam odličnu veličinu ovdje. Wow, što je velik, super. Tracy, izgleda da nemaš sreće. Vi ljudi. Kako zanimljiv mali. Skinimo omot. Vrijeme je za probati. Wow, tako ukusno. Čekaj, što je unutra? Ima još jedan mali, ali ovaj je dlakav. Pogledaj to. Oh, tako si sladak. Da, a ovdje je tvoja kuća. Nije li ovo divno? Sviđa li ti se? super. Wow, kakva slatkoća.
Smiješno je. Sada je moj red. Skinimo omot. Kako je ukusno. Wow. Što? Imam još jednu lulu unutra. Pustite me da je otvorim onda. Jupi! Tako si lijepa. Pustimo sav čokoladu. I spremno je. Nekoliko komadića čokolade treba uzeti pincetom. Baš tako. Ti si tako sladak. Sada ga stavimo na moj ruksak. Pa? Wow! Izgleda stvarno cool. Pa želiš li malo čokolade? Ovo je ukusno, Jennifer, tvoj je red. Pa da vidimo što imamo ovdje. Skidam omot. Wow, pogledaj to, tako je ogromno. Pustite me da probam komadić. Jako slatko. Pa, mislim da to trebam uklopiti s tim. Bam. Da vidimo što imam unutra. Wow. Cure, pogledajte, kakva slatkica. Samo ga želiš zagrliti. Au, ugrizao me je. Jesi li siguran? Pojeo je moju lulu. Ali nemoj me pojesti, molim te. Bježite, cure, bježite. Ne. To je stvarno mala bočica. Wow. Dobila sam bočicu srednje veličine, super. Da, i sve je moje. Ruke k sebi, cure, krenimo. U redu, probajmo. Istiskujemo ga. Ukusno je. Tako ukusno. Šteta što je tako mala porcija. Super. Pa, ja sam gotov. Tvoj je red, Tracy. U redu. Hura! Istisni to. Hajde. Mislim da nemam dovoljno snage za to. Imam ideju. Oprosti, Rebeka, uzet ću tvoju gumicu za kosu. To je to, ali trebam još par. Što se događa? To je to, gotova sam. Stavljamo gumice na bocu i to će mi pomoći da istisnem sav žele. I čekaj, pogledaj, uspjelo je. Kako je ukusno! Baš sjajno! Ukusno! Ne mogu prestati. Hajde, uništavaš mi frizuru. Dakle, ova boca je moja. Nema šanse da je tvoje. Dobro. Osvetit ću ti se kasnije. Sad je moj red da probam ovaj žele. Stvarno ga je teško istisnuti. Što da radim? Točno. Napravimo malu eksploziju ovdje. Bit će zabavno. U redu, timer. I sakri se. Ne. Wow, uspjelo je. Wow, tako je ukusno i nevjerojatno. Ukusno. Super. Ne. Barem sam dobio malu staklenku. Valjda bi trebao biti sretan. Ne. Pa, što me ovdje čeka? Ali Rebeka je najnesretnija od svih nas.
Zašto ja? Čini se da nemaš sreće, iako vjerojatno ni ja nemam. Pa, pokušajmo. O ne, taj kiseli bombon. Ne mogu kontrolirati svoje lice. O ne. Uf, ne mogu to zaustaviti. Pa napokon osmijeh. Bilo je jako zabavno. Što je to tamo? Nije tako zauzeto. Počni jesti svoj bombon. O, da, moj je red. Pokušajmo. Tako kiselo, ali ću sve odjednom, tako je lakše. Trebam vodu odmah. Netko mi dajte vode. Pa, imam ideju. Evo, uzmi. Hvala ti. To je bolje. Čekaj. Pomiješajmo naš bombon s vodom. Nadam se da će pomoći. I popit ćemo to. Nadajmo se da je puno lakše. Oh no. Kura, ti vidiš duplo, zar ne? Mislim da gubim svijest. Ne, bez panike. Sada ću ti pomoći. Dakle, jeste li svi spremni? Pa, 3, 2, 1. Ne, u redu sam. Dobro sam, nemoj mi to raditi. Oprosti, samo sam htjela pomoći. Pa, sada je moj red. Tako sam uplašena, cure. Ovi bomboni su zastrašujući. Ne. Rebeka, gdje si? Ja sam vrlo uplašena. Ne mogu to učiniti. Ne, pomoći ćemo ti. Otvori usta. Drži se. Tako. Još par. Čekaj. Ovo je posljednji. Čestitam. Zašto ja? Počinje? Ne. Trebam naočale. I ja isto. Pazi! Imam ideju. Samo ćemo ti pokriti. Evo. Daj mi 5. Super. Je li vam se svidio? Dobrodošli na izazov hrane s jadom Mary. Bogatom Mary ni. Wow. I super bogata Vanessa. Tko je mislio dati mi ovu lopatu? I što bih trebao s njom? Možda ti znaš? To je za struganje gume ispod stola. Vidiš? Trebaš ih tako trljati. Što? Fuj, ne želim to raditi. U redu, vratit ću to pa ćemo vidjeti. Daj, to je odvratno. Dođi hitno do mene. Već si ovdje. Žvačeš ovu žvakaću gumu za mene. Je novi zadatak. Kako to misliš da ne želiš? Sve što ti treba je novac. Uzmi ga. Sad sažvaći ovo. Samo naprijed. Dobro obavljeno. Sada izađi odavde. Idi. Da, djevojke. Tako trebate rješavati probleme. A sada je vaš red da probate žvakaću gumu. U redu, ja ću biti sljedeća. Imam neobičnu žvakaću gumu, srebrne boje. Tako je duga. Volim je. Vrijeme je za pokušaj. Svidjelo mi se. Ja ću uzeti sljedeću. Super. A onda... Uzet ću još jedan. Mogu ga jesti zauvijek. I onda još jedan i još jedan. Savršeno. Posljednji. A što ako pušem veliki balon? To ću učiniti.
Wow! Sve je postalo srebrno i sjajno. Sjajno. Što mislite, cure? Pa, Britney, jako ti dobro pristaje. Voljela bih imati odjeću poput tvoje. Hajde, Mary, sada je tvoj red da pokušaš. U redu. Vrijeme je da ga otvorim. Imam zlatnu žvakaću gumu i jako je velika. Wow, tako jako svijetli. Možeš oslijepiti od tog sjaja. Oh, to je zlato. Sviđa mi se kako izgleda. Na njoj su i kristali. Neka probam. Oh, tako slatko. Uzet ću još jedan zalogaj i još jedan tu i tamo. To je najbolja žvakaća guma koju sam ikad jeo. Vrijeme je da napušem balon. Wow. Kako je bila velika i zlatna. Wow. Sve je prekriveno zlatnim šljokicama, Mary. Čekaj, Mary, što nije u redu s tobom? Što? Sad imam zlatni osmijeh, doslovno. Što je ovo za cupcake? Oh, to je premalo. Da, vidjela sam bolje torte. Čemu ti treba ovo zvono? Ne znam ni što bih s njim. Cure, znate li vi kako to napraviti? Da ga samo pozvonim? Ne znam. Dobila sam samo jedan kolač čak i bez kreme, iako mislim da znam gdje nabaviti kremu. Na Vanesinoj torti ima dovoljno kreme. Pokrit ću kolač s kremom. Vrati mi moju kremu. Možda prije nego što ih podijele, uspijem uzeti muffin s kremom. Nije uspjelo. Imam muffin, ali mislim da sam se zaprljala. U redu je, ali dobila sam kremu za muffin. Eto, to je to. Šteta samo što nije dovoljno. Ne budi ljubomoran. Tvoj red. Neka bude tako. Pokušat ću ovu tortu. Uzet ću čašu. Biće praktičnije uzeti komade torte s tim. Sada. Biće prikladno jesti ga sa žlicom. Ova krema je tako ukusna. Sada je jasno zašto je Brittany to toliko željela. Baš si sretan. Već sam pojela čašu kolača. Možeš početi s lizalicama koje su na vrhu. Više ne želim ostatak. Pa, Mary, samo naprijed. Zazvoni zvono. Ako tako misliš, onda dobro. Pokušat ću nazvati. Nikada prije nisam zvonila takva zvona. To je očito za pozvat nekoga. Hajde. Wow. Je li to za mene? Je li ovo stvarno tako prekrasna torta i cijela je ogromna i samo za mene? Ne mogu vjerovati da sam ikada sanjao o takvoj torti. Wow. Zvono mi više neće trebati. Wow. Nikad prije nisam vidio tortu poput ove. Njezina torta je bolja. Ovo je moja torta. I samo je za mene. Cool. Želim ovu krunu, ali znam kako prevariti Mary. Wow, hvala Britney. Misliš li da sam kraljica? Super. Da, naravno da sam ti dala jer mislim da si kraljica. Mislim da je bila loša ideja. Kruna se rastopila ravno na mojoj glavi. Svejedno je ukusno, ali prekrivena sam čokoladom. Ali ne, nekako se otopilo. Wow, ukusno je svejedno. Sad ću pojesti tortu. Kako ukusno i slatko. Super, pojest ću je rukama. Odvratno. Ukusno. Tako dobro. Obožavam to. Hajde. Što imamo ovdje? Rubovi pice. Danas sam imao sreće cijeli dan. Imam slatku picu. Divno. Ova pizza je definitivno za mene. Pogledaj. Impresivno. Jadičak ima panjeve. Velika stvar, mogu i to pojesti.
Mislim da je ovdje nečija kosa. Pa, otres ću to. S vodenim crijevom. Što radiš? Sva me kvasiš. Oprosti. Moja pizza je nestala. Pa dobro, mogu još uvijek jesti rubove. Da, ne zavidim ti. Vjerojatno ću krenuti s mojom pizzom. Imam je potpuno napravljenu od slatkih sastojaka s marmeladom i maršmelovima. I tijesto je premazano nutelom. Možda bih i ja mogao probati. Hoćeš li podijeliti sa mnom? Nema šanse. Moje je. Tako je ukusno. Volim slatkiše. Divno. Pričuljat ću joj se i ukrasti picu. A neće ni primijetiti. Haha, sjajno. Da, bilo je tako ukusno. Čekaj, gdje je moja pizza? Ti mali lopove. Što si učinio? Jesi li sve pojeo? Ne, nije fair. Ova pizza je bila stvarno ukusna. Čak sam se i sva uprljala. Kakvu picu Vanessa ima? Neću ni toj sirotici dopustiti da pojede moju picu. Kakav čudan okus. Na pici su stvarno lanci i ukrasi. Smiješno. Pa gdje je moje zvono? Tati. Third Science Street. Ein Eichtigen bio. Jednu sekundu. Ovaj ovdje. To će biti jednostavnije. Što? Što si učinila? Daj mi zrcalo. Nije loše. Zapravo izgleda dobro. U redu. U redu. Dobar posao. Evo ti novac. Pa, djevojke, samo mi nemojte zavidjeti.